Karlitang Jackson Crew artaning kaning koirai si Morigao District Ajabari Arong Profular Hajorika Hem ke Charlie Pen ke Dudunamat Apran Damju. Assam Chief Minister Dr. Himanto Biswa Sarma Ariding Pen Kuti Pharu isi scheme pen Karbi Longri Kang Kaching Thurasai Kang Pupon. Karbi Long pen di mahasawa phana sammi sameksi official language ki pu chikroi dun de pusi kachisong asai kedeng. Karbi Locharia song di Phu district atum pen chepatur pipong si cherok tok amai pamanpon. Aprang si birta kilara do anuphan kardom bajirlo kardom non birta than je bang sami ojang terang pi non arju ikha birtang tonpen. Karlitang Jackson Crew artaning kaning koirai sike kang burak crew lapen kasang phangjupia tomasopo arong lake kungri pi Jinthong constituency pusi chinipon. Lapen Karlitang Jackson Crew alangli Morigao district Ajabari arong Profular Hajorika Hemsi BA mate second semester ke Charlie Pen dudunbon. Birta kirip dunlong atengke Karlitang Jackson Crew kupi kuson penloni jangmia ciklu ni phai crate rock arni adap porphainer kebra kep alom amithang kisanga rumarlu kithitang si thekpon longronglu. Birta kilong atengke jangmia ciklu ni phai crate rock arni Karlitang Jackson Crew amithang dong kachepa thilo ni mate bang otlang no tumtong apran karmut detlo ni klarda ka birta longpon pilang. Lapen lapu nagaw kes ia tumta birta longpen Morigao district Ajabari arong an palidong si ahok pet abirta kachiniji lapen akang sai kelong nangji aphan pura jingki jingwai dunlo. Hadak tebok head police station along an birta pidam si Morigao civil hospital an postmortem aphan ponpen ajo amat kungri pia hem pachipon lapen non amat postmortem result long pon pila. Nagaw kes ia tum Jackson Ronghang advisor Sarkiri Bay advisor CM Rongpi NKSA Maipu Rupamoni Terangpi Dun Maipu Sarpangri Kro Kongchunbang Lapen member setum doan cerapdun board hol pen great sontimong Karbi Longri Abirta এনেকা নকবি না আমার কথা পাতি আছে তো এনেকা ইন্টারফেয়ার নকবি মালিক নাই আপুনি জানে নে মালিকে জানে কওকচোন আপুনি কি জানে জানে সুধ বছৰ নেকি হা এ মোৰ ভাইটো কথা ভালকে কবা কথা ভালকে আপোনাক নিকেল কোৱা নাই তোমালোকে কৈছা যে দৰ্জাখন খুলি দিয়া এইটো পুলিচ যাব লাগিব তেতিয়াহে দৰ্জা খুলিব পাৰিব কি নতুন টাইপ আৰাম সে কথা পাতি কথা বিলাক নিকেল মালিক ভাই आप गुस्सा मत कर गुस्सा मत कर Hey, you listen, man. Emotional this is not the way. Oh, you're talking good. Oh, this is not the way. Why are you listening to your voice here? This is not the way. What do you want? Just go, one go. Don't raise your voice here. Go, mister. Don't try to interrupt this matter. Because if someone else problem, why you go here? Try to maintain your manner. We are not coming here to fight or have argument with you all. Let's talk in peace. Why he is behaving like this? He can behave. Why he is behaving like this? No, we are talking. Then why he is he should know the sentiment. Why he is behaving like that? No, emotional person. We are talking. Why he is using it for here? We are talking. Let's have a conversation in peace. আমি ফার্স্ট কথা কৈছো হা আপোনাক নামাৰে
আপুনি অকলে আহিবি গোটেইকেইটা আহিছে আমি কথা পাতিম পিছফুলি কথা পাতিম আমি পিছ বিচাৰিছো প্ৰব্লেম বিচাৰিছো প্ৰব্লেম ক'ত হৈছে সলভ কৰিব লাগিব আমি আৰামছে কথা পাতিম মেম তেতিয়াহ'লে সি কিয় মানে ভইচ ৰিচিং কৰি আছে আমাৰ কিছু কথা নাই হয় নহয় এতিয়া মই যিটো হেৰিয়াত ক'ব পাৰে একো নাই বহুত বছৰ তেখেতৰ ঘৰত আছে যি হ'ল তেখেতৰ লগত কণ্টেক্ট মানে সেনেকে সেইটো বস্তু নাই ন তেখেতৰ ঘৰতে নিজৰ ঘৰ নিচিনা আছে তেখেতে সুধা কৈছে মানে সুধি আছিলো ইন্টাৰভিউ কৰিলে পিছফুলি আমি সুধি আছিলো কৰিব নালাগে তেখেতে হাল্লা কৰিব নালাগে মেম মানে আমি ৰিকুৱেষ্ট কৰিছো যাতে আমাৰ ফালৰ পৰা মানে আমি আমাৰ ভাইটি প্ৰব্লেম ক্ৰিয়েট নকৰো আমি তাৰ কাৰণে কথা পাতি প্ৰব্লেমবোৰ ক'ত হৈছে কি হৈছে 17 বছৰ ধেমালি নহয় আৰু এজন ল'ৰা যে মৰিছে এইটো ধেমালি নহয় ছাগলী মৰাৰ কাৰণে ইমান টেনচন লাগে আৰু মানুহ মৰিছে এতিয়া গম পাইছো বুজিছো চবৰে তেখেতৰ লগত ইমান বছৰ আমি ভালকে সুধিছো ন আমি ভালকে সুধিছো Dipuarong supiang kangalong towar penching lok asonason kaching thurasai kedeng ponjap han tangka kuti pharoi sian panong ponsi. Laso kapanong pon atangka pen sai klempon patangsi Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma jangmini phai kretok siarni Dipuarong supi nang sungsi Karbi Richopen Richopi kemancheng rengbong homrong hangpen Richopi kareng teron piatum akumlin di Pureng Bonghom HS School adung towar krong thom along ing puponsi tangka kuti pharo isipen di Puarong supiang kangalong towar pen kechenglok asonason kaching thorasai kang pupon Labang Sopi di Pugo Boys Higher Secondary School Pathua Klamalong Daramai pi ingipon Laso mayalong aluhiaman pen Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma MP Amor Singh Tisu, KAC CEM Dr. Tuliram Ronghang, MLA EM MEC Lapen, BJP Aphan Ninga Chethe Aradatum Chetongdun. আমাৰ 6টা যে আলোচনাত বা চুক্তি স্বাক্ষৰকাৰী সংগঠন আছে তেওঁলোকৰ লগত আমি চুক্তিৰ বিভিন্ন দিশ যিসমূহ এতিয়াও ৰূপায়ণ কৰিবলৈ বাকী আছে সেই সম্পৰ্কত আমি খৰচি মাৰি আলোচনা কৰিলোঁ বিশেষকৈ গোচৰ প্ৰত্যাহাৰ সংবিধানৰ সংশোধনী এই গোটেই বিষয়বিলাক আলোচনা হ'ল আৰু আমি এটা এটাকৈ যাতে চুক্তিত স্বাক্ষৰিত বিষয়সমূহ মীমাংসা কৰিব পাৰি তাৰ বাবে কিছু আমি সিদ্ধান্ত আজি গ্ৰহণ কৰিছোঁ ভয়ামৰ কাৰ্বিসকলৰ লগতো আজি বিশেষভাৱে গোটেই তেওঁলোকৰ সমস্যাবিলাক সম্পৰ্কত আমি আলোচনা কৰিলোঁ তেওঁলোকৰ দুটা মুখ্য ডিমাণ্ড আছিল যে ভয়ামৰ কাৰ্বিসকলক শিডিউল ট্ৰাইব হিলছ হওক বা শিডিউল ট্ৰাইব প্লেইনছ হওক এটা পৰিচয় এটা দিব লাগে সেই সম্পৰ্কত তেওঁলোকে দাবী বা তেওঁলোকৰ বহুদিনীয়া দাবী আৰু দ্বিতীয় দাবীটো হ'ল যিখন আমাৰ চুক্তিত আছে ৱেলফেয়াৰ কাউন্সিল এখন গঠন কৰিব লাগে ভয়ামৰ কাৰ্বিসকলক লৈ সেই বিষয়টো তেওঁলোকে আজি আলোচনালৈ আনিছিলে আৰু মই ভাবোঁ যে ভয়ামৰ কাৰ্বিসকলৰ গোটেই যি দুটা সমস্যা আমি অহা ৩-৪ মাহৰ ভিতৰত সমাধান কৰিব পাৰিম আৰু সেইটোৱে মই তেওঁলোকক আজি আশ্বাস দিছোঁ আৰু মই ভাবোঁ যে তেওঁলোকো যথেষ্ট সন্তুষ্ট হৈছে আৰু আমি আজি আলোচনাত যিখিনি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে এইখিনি আমি আগুৱাই লৈ যাম তেখেতলোকে কৈছে যে ৱেলফেয়াৰ কাৰ্বি ৱেলফেয়াৰ অট'নমাছ কাউন্সিল এখন তেওঁলোকৰ কাৰ্বি ৱেলফেয়াৰ অট'নমাছ কাউন্সিলৰ তেওঁলোকৰ দাবী আছে আৰু কাৰ্বি চুক্তিটো এই বিষয়ে লিখা আছে গতিকে কৰিবৰ বাবে বিশেষ অসুবিধা নহ'ব যিহেতু এই চুক্তিত অলৰেডি ইনক্লুড হৈ আছে Sir, the Karbi Accord has also assured for the official language of Karbi and autonomous culture. So, what step you are taking to fast track for the implementation? There is some discussion basically on the official language front. Some documents, some discussion has to be taken place with Karbi
Sahitya Sabha and all. So that is pending. I think once I'll meet them tomorrow. So we'll be able to discuss with them. Assam Sarkar tumpen Asamangkang piaphan official language phan Assamese me kepang dakaputhak KSA pen APHLC youth wing atum Assam CM Diphu kebang hot kachisong asai kedeng Karbi Longri pen di mahasau ke hakua hot penta Roman script si KN bonda non Assam Sarkar atum Assamese meksi official language pu ke hok pon jialong ki chikroi don thekthi Athe BTR pen barak vilia phan palom pondetlo lason si Karbi Longri pen di mahasau phan Assamese mek abang pajok pon nang jipusi KSA pen APHLC youth wing atum pen dipuarong supia long airset prung set pen kachisong pon discuss করার মূল এটুই তো কই আছো রাজল কথা নহনে কিয় নহনি আপোনালোকে কৈছে নেকি এপয়েন্টমেন্ট বিচাৰিছে সিএম স্যার আমি বাৰে বাৰে আমি কৈ আছে কাৰ্বি শুনক পাব্লিক listen to me either you listen to me or you speak আমি পাইন ডাউন ছিল না পাইন ডাউন ছিল যে ডিসকাস দিস ফাইনাল CM Tulan Rohan Amar Karbi Longri rights go to not matter of peace and tranquility এটা নহব এটো কথা আমাৰ কথা আমি ডিসকাস কৰিম আগতে চিফ মিনিষ্টাৰ আমাৰ ৰাজৰ কথা নহলে ৰেসপেক্ট নকৰে আপোনালোক ৰাইজ নহয় 15 জন মানুহ কালে ৰাইজ নহয় প্ৰথম কথা হৈছে কি আপোনালোকে ফৰ্মেলি ডিসি হাজাৰ মানুহ নিলাক আপুনি বিয়া পাব আপোনালোকে ডিসি ফৰ্মেলি ৰিকুৱেষ্ট কৰক হাজাৰ মানুহ নিলাক ৰাস্তা আছে এটা ৰাস্তা আছে নহয় মানুহটো এটা মিনিংফুল ৱেট কৰক নহয় এনেকা আপুনি কৈছে 15 পাঁচজন মানুহটো ৰাইজ বুল নহয় আমি যদি মাতিম নেকি আপোনালোকে আমি মাতিম নেকি পাব নহলে লিসেন টু মি স্যার পাবলিক মাতিম নেকি লিসেন টু মি there is a legal way to do it. আপোনালোকে ডিসি কৰিব লাগিছে কিবা এটা পাৰমিশন ল'ব লাগিছে শুনক ইমিডিয়েটলি আপোনালোকে আজি নহয় কালি কৰিব roman script আন্দোলন চলাইছে এটা আমি চেক কৰিম roman script কথা পাতিব পৰা নাই আমাৰ লগত কোনটো পাৰমিশন দিয়া নাই আপোনালোকক তো মুখ্যমন্ত্ৰী এজন আহিছে তেওঁলোকক দেখাই পেলাই আমাক এম্বাৰেছ কৰিব নেকি একদম কিন্তু লেখা মৰি যাব কিন্তু কোৰ্ট পাৰমিশন দিয়া নাই এই সব কাম নকৰিব এই ইলিগাল কাম নকৰিব কিন্তু লিগালি যি কৰে তাকে এখন নাই নো এই কোনো মুভমেন্ট নহব Ledak seluruhnya bahan di aplikasi kesan order alang tu isi te meeting ma kesan. Pini thelolo gedi la alang li chief minister kaningi bangke Karbi Longri dimasau apana bangke alang li tum aprang mes ke pajok ni alang keningi nengi. Sab pini bangke Bodoland la penke kisah pila kala su kisah le Barak Valley la longi longsi la Assamese language bangke dake mane public alam si ngiro. Ta chini lo la itu. Jongsi alang li tum matha pen jongsi dake 6 area itum ga aprang dake kham khedo la pen la tum ki un e polam chini pen jongsi la bangso alam chen det bodla ke insam jin po jongsi chen e bodla ke Karbi Longri rat ke lage do joy jelo chi songwek bala ke kasi mo suluk soda atumon nang dukok ko samai lage chief minister sa dai chen ko la pen dai tum Karbi Longri ki ja ke thek ding sa dai chen ko lage lalu kasi amo di thalang isilam ning tung nang de itum la so play card ni pak lang dolom amasi SP bang mat nang ki jom eng sek dag de nang kang doi ni tuan ki plung ni tuan ki thera song si dolo asila bang chok chi la ke ni tum aphan la ke alang li tum se la ke article 19(1) ke la tum ke khapoi de lo lage di India constitution di article 19(1) la bang khapoi de lo itum ta right do itum freedom of speech do itum tha ning ke ha theng itum ki ha theng itum chepak lang di right do sa pini bang ka lang itum bang ke itum phan neng do lag dalo ni to lag kan ta neng sek la media tu media tu mana apa nanti video apa tidak lah media tu mana itu lah tu news ke enjiban ke video ke enjiban tu mana itu sa media mana nanti lah tu pene ke entang a video nanti padile lah pun gitu kalau pasti lagi kupiah pop lah answer ke last ini tu bangke lason kiklang bangke tu ni insam sepin loh jadi order pas tadi lah.
nilitum non arika samakor APSLC youth being pen women being dolo pen Karbi Longri asong do CM Himanta Biswa Sarma Assam CM Himanta Biswa Sarma Karbi Anglong maing par julong pen si nilitum pini chingwai lo ado we join chingwai lo de Karbi Anglong akisung puthak son ni son pom nilitum ripon lo se laso kisung puthak nilitum paklang dunang silent lipen silent protest pen nilitum paklang dunang nilitum chingwai lo la si dak wang lo nilitum 200 meter ni acar si ton nilitum ada arlo da dun de nilitum dak acar si nilitum arjab dun ting thang si peacefully si nilitum slogan tahang he nilitum placard ku outcry nilitum demonstration ma paklang hunno ta alom so pen apki abang ke law and order atumbang wang pen nilitum phan nangkang nang ther lapen nangkang bai lekana sepen placard da antame nang thilap lapen hala media korte tum apute mukata kido anta delete lap asan thilong delete toy lason thilong kasi media kala ke four pillar of democracy khala disrespect nang nidering ko law and order to law and order to amina kam seklem bonil tum kasi sagam de media tum ta amina kam seklem lo kasi media tum hala son ki bang kala ke chok chepi kan lo law and order tum ta kasi la bang ke nil to hin pen condemn student and youth particularly PSC hin pen samai kasi pinine tum da ke bang ke number 1 ke mo pen da ni lo language imposition Assamese language imposition Dr. Himanta Biswa Sarma Assam CM a character non long theklong Karbiang long khami bare dictate asam se theklong kidam tang pilo ke dictate ke CBG Assam doan ke long lege avelo Karbiang long pen NC hilan cholo ba hill area cholo kadak si buhai pu la alang la so dictator la so behavior bang check post non Jang mini phai kret rokarni Karbi Longri Asong Dipu District Committee atumpen patur pipongsi langkai jan ing hanadong community holalong longle phelang kachirai kom japhan cherok tok lapen ing dengkep asat lang ki undun atuma phan karchu amai pamanpon Karbi Longri Asong Dipu District Committee Jona Singh Bepen kachephem phu pona meyalong aluhi amanpen Karbi Longri Asong amipu Semsom Teron Jakas Chairman Khon Singh Teron HTL Chairman Sai Singh Rongpi Karbi Longri Asong Bidisar Rubindra Rongpi Karbi Longri Asong TDP Organizing Secretary Bidya Singh Ingleng Rap Chunbang Ajay Rongchihon Lapen Langkai Jana Hawar Rong Asarpen Chenglok Rong Amikaratum Chetongdu Langkai Jana Hawar ke Marat Alongri ke Parlu Angkang Pinak Bonta Laso Hawara Ratatum Hakko Pisar Pusara Kayahut Pensi Rongrup Chukimponlo Bonta Piniar Nianta Kachingthur Avarsai Longdun Delang Lasilang Jana Hawar Karbia Ratatum Kachingthura Saya Mopen Chinglok Longle Phelang Kachirai Kom Thek Japhan Laswa Mayalong Kachetong Dun Aluhi Atumpen Jumisen Lamjaipon Karbi Student Association atumpen ini awareness program jasemet pet ke ladak kala forest laso rights aputhak lo laso aputhak si awareness program kibi la sidak nang sinang chetong dun long lo lapen ke ladaka arong asor bang la dungarai rong asor bang kamatha kisung bang ke lalo non la Marat Longri pu pangdak de damasila hai kado ka biara bang ke Marat Longri angkang si bang jui tenglo la sila tum ladak alang litum ladak kido ke thak ko sonima chuti ki jongoi ko sonima la sinel tum chethan lo la ke non ladak kido atum abang pu atum rong do ko anlet rong doan sitame lage tumi pini lege bang rada ka hem nang chikim lage do prong kali la alang litum ke ha pisar pusarar ni pensi dak kido la sila ke ancestral land lo alang litum ancestral land lo la alang litum sita dak ke to aron do mene aron do ta hai la pen aron do sita alang litum ta dak kido nangi kido long yi choklem chodam long yi aron do la sila nelitum sita me chechak te kang lo land Forest Conservation Act do lapen ke scheduled tribes and other traditional forest dwellers
recognition of forest rights pula so ek do hala ya ek kado ka ve lang si hala dak pen ko pipi si litum ke longi ma ke claim uni ma hala hui kado ve lam lang si ke thek kere tum pen chini forest department na sor pen ching ki si council la sor pen ching ki si la ya rong arup dak ke do ke thir tang pinak la si la so arong ke do thip longi ka jo ka claim longi aphan sini litum si tame cherap dun bulo la pen ke ahok alama bang ke la son lo la alang litum la dak rong kan le do si tame doan na rong si tame alang litum tumi pini bang le dak ke nange do prong kali ha mo pen aje than lo hala waisongar ni pensil la dak ke do si alang litum si tame dak ke ancestral land lo fisar fusar arni along le lo ame thang along le lo la se la so long le long ke do tip jia bang phan se alang le tum phan si tame chuning ri de kang lo hi dam hoi hi dam hoi la son ma claim nang ne lo busi pulo la si ladak arona teng pen ko pipi ma ke claim nai ke dam nangi ana bang ke neli tum si tame neli tum si da cherap dun po busi che chak te kang lo lana langkai jan mating hana dong long Karbi lo charli song pen batir pi pom si da long le aputhak la pen isi karcho mai bang teng pon lo karcho mai bang ela pulo je non he jong metric asat lang long ki undun atum ban si da karcho lo mesen pen la sin tum Karbi lo charli song hin pen bang ki kai ke bisame tok lang hin bang cherok tok lang ji puni tum along mai ta me bidam pik lo si la son thak thak same dak itum lang dam lo bulo te lumba jong ha war long pen bang ke dakta isi ke pa phi hup arong lo pusi pudam lo la si la son thak thak nilitum tada cases ahin pen tame ko anma awareness ahin pen bange nitum ko puson se ke charli nai ma pen cheng lok lai hu lam nitum penana lam bange than pa chini te kang lo la pen da nai che tong dun pai purun bo purun tum same penana la so lam ban bange chini lo si la lo ta pen si bange da tum long le puthak ja semet pe che than pon lo si la lo bulo tang de tum ke la bang so non bang ke da government pen pu bange da ke wildlife sanctuary bu si pang da kon lo si tame la so prang men si la so aha war long ke tum Karbi tum ja semet pe ke do ke kachu kim tang arong lo lage hap pusar fisar hakku pen dame labang so arong dolo lasi labang so arong ke do tang pen salang le tum daga rong tuman thang konsar se pin chingki ke pin men se la buson se la tum pacherai det pusi la dak ban paklang lo lasi ni tumahin pen bang ke labang so arong long bang ke non bang ke dam nai pu ke labang ke ni tumai che don de pin lo la so arong masi do tip nang po lan cho takali non Karbi long Thomas council pen dak un an pen ake pra bang ke dak development mai pinang po athema dak to war awe me lang awe lai hu prabjin pen do nang po tum dak ke so kyun e medical ben chenglok la pen da jase me pe labang so hawar long school tame mesen avela da mi school ave high school ave da ari su jang dong ke charli phan ha dipuan ke dam nang hello pik da 20-30 kilometer da kharos ka be pen ke dam nang si lai hu e puta tame Karbi long Thomas council pen labang so adim prabjin me nauri si lai hu tame pinang je busin tum sarkar to manchuni pon Pinia Abirta lansi kang ton lo kardom